Tigasat. Napalabas, nagdanag dapan niyang kaputad di na mariing ni Samuel. Apag isumot niya mawag ni Malyong kat nagpatulong daytoy. Napan ngarod ni Malyong kat isuti ng riing iti pasyente da. Kabayatan na, nasapulan mo't Dariela ken Angeli ti sigod niya abogado day di Luisito ani Attorney Bartolome. Dita anaamuan ni Ariela nga awan ti karbangan na amangalman kadagiti sanikwa ana panawan day di Luisito. Imparupa ti abogado asaan da nagkasar iti sigod niya asawa na. Nasuron niya rod ni Ariela itinamuan na. Gapo iti dayta, inawagan na ni Monray, imbaga na nga agsarak da. Ngam linapdan ni Maryong ti baro, taamangan kano no addadakas apanggap ni Ariela kin ni Monray. Inkadeng nga rod ni Ariela ti magsapol kin ni Monray. Itagagayam, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. Tigasat. No kasapula na puwersaan tadayjay Monray, tapno sumurot laeng kadata, aramidan ta, Angeli. Anya? Saan akon di pakipot ti awanan bain Monray? Taamangan no anya pa'y ti maaramid ko kan kuwana. Mami, relax. Amang ano nakarkaro aparikot ti mapasamak no mailawan kayo. Nasakit ti ulok. Mariribukan ak. Kaslaak lamabagtit, Angeli. Buisit kit diti kastoy abiyag. Hangam, saan? Agpaatiwakit din? Saan pa'y laeng? Never! Hesyak pa'y tikunam. Natib karday to'y. Palaban to'y inam, Angeli. Rumbang laang mami. Saan kayo apaabak iti pagdaldalanan nyo ita? Kabailan nyo dayta. Adda aklaang iti likodan nyo nakasuporta kada kayo. Saan kayo abaybayan, mami? Agyaman ak, iha. Ala, rumwarta nga rudan. Dagijayon nagitiyamaw. Kalpasan arimor ni Sir Rukaw, si marunumit ni Madam Ariela. Ay, isarakon to kay. Ay, madlaw nga da pa kariribukan ni Madam Ariela. Apay nga ta, naiskam nga tamanang. Kwarta nga tamanang ti makagapaw. Ay, anyan aya. Kunak no awan ti problema dagiti baknang. Ngam nagbidutak sa iti dayta pagarupkaw. Kasla kanayon nga da nadagsan aparikot da. Tainal daw anak ko na stirupa da. Ay, dayta nga minggag. Taawan ti pan nakakuntento da iti adda kadakwa da. Ay, naimbagpay kada kami anak ko rapay lang. Nang runa kanyak, makapanganak lakit iti mamitlo iti may sangal daw, ay naragsaka ka. Ay, yakto pa'y nagsweldo iti manuabulan, ayos lata kanyak. Ha? Ay, ni Panyang. Hello, Panyang! Hello, Lovely. Kumusta nga dita? Ay, kastulat ta, As usual, naungat lata na giti amaw. Kan madlaw nga damanin pa kariribukan da. Ay, jak amo ano na iskam manan. Lovely. Amuam na niya ti parikot da. Ha? Baliwag to ti umawag ha. Bye. Ay, bye, Panyang. Napay mat na di Panyang. Pagbalbalin ng nakmet nga usyusera. Amo ka nun na niya ti parikot na kiti amaw. Ha? Anya kumangay ti bibiyang ko iti dayta. Ang, pagbigyaklan ani Panyang. Kababain mag. Ay, jak ngamin malipatan ti utang ko na imbaga nakam kin ni Panyang. Iso amabainak amang paay kan ko na. Aglaladot amangan ni Madam Ariela. Ala, mangan kayon, mami.
Uray anano, saan asumrek kita raon kanyak? Amang ano, Ayun na sakit yan. kayo itikas tangan aramidan nyo. Saan ka no ang makapangan ni madam? Sa dino nga tatipang sapulan ta. Iti day jay asam samantong. Samsamantong ka now. Mami, Kasino nga tati ibagbagad asamsamantong? Tainton biga, mapantayo inyo balay da tatamalyong. Sa dino. Sapulan tayo Nalakalanga masapulan di balay da. Di ang damag tayo. Malyong ka now. Manakibiyang nga binday jay amalyong ka. Ay saus, man nakibiyang ka no ni Malyaw. Talaga. Ang ni Malyong nga taabats ka, tidakda ka matanda. Nanalaba! Ay, Malyong goyang ka eskwela, kiday ka school! Ay, anya day ma'am. Masidag ka man dito'y labang. Ay, apay ka day, madam. Anya jay ko na kaeskwilaam ni Malyong. Ha? Ay, kwa? Ay, Ay, bunga latikigtot ko day, madam Ariela. Mangmangag ko nga minti saritaan niyaw. Mangirwar ka man ket di tinalamis adanum iti ref na nalabang. Ayun, ma'am, mabitlang. Ay, unay mo't nga minang dito ang iwat. Sa Saan? dinam mo di agprinaw. Ani Mondre ang tawid iti kinabaknag ko. Jak ipalubos ang Munre ka no. Talaga, mami. Dengkak di pagsaritaan. Dakdamat ati karbangat nga anak yo. Ngagday di asam-saman to. talaga ba? Aha, ni Munre gayam ti bagbagad asam-saman Nanalabang! Darasam! Ay, ayun, ma'am! Umayaw! Ay, nawaw. Number ni Madam Ariela tumawawag Papahingat Ay, sumpata man lang. Hello, Madam Ariela. Hello, Malyong. Kumusta ka? Ay, nawaw. Nasayat na tamat, Madam. Kasta ka di. Baunang tumanmat ni Monre dito'y mansyon. Kailiw ko na makita kan makasarita. Ha? Milagraw. Ay, nawaw. Mabalin ka di, Malyong. Kwa, Madam. Ay, nawaw. Dakkel mat siguro ti karbangak kan kuana. Ta anak ko man. Saan ka di? Ha? O anya, Malyong. Manamnamak ka di. Amok nga minakaduam ni Monre. Amok nga iti balayo ti pagnanaudan na. Saan ka di? Kwa, ay, nawaw. Saan adito iti pagnanaitan na itan, Madam? O, sa dino nga ron, Malyong. Ay, kwa! Ay, nawaw. Ay, kwa! Malulubat gaya man to cellphone ko, Madam. Ag-off sabot tayo. Madam, ay, nawaw. Madam, hello! Sige, bye! Bye! Ay, nawaw. I-off ko ti cellphone ko. Ay, nawaw. Injak amot isungbat ko kina Madam Mariela. Ay, nawaw. Jak amo iti dayja tao. Agpampamarang samot laang ti luka. Ay, nawaw. Aking sisingpot samot laang. Angam. Anya nga taman ng ti plamplanwan ng aramidan. Ay, nawaw. Nakalagip man ng ti luka, Madam Ariela. Ay, nawaw. Bilinin niyo ni Nana Panyang tatang. Ta saan na apalubusan arumor ni Monre? Un anak kao. Ay, nawaw. Ay, mapanak to no madamdama iti ayan damon ray. Kasaritak to ida. Ay, nawaw. Makapadaan agmatimbagayo tatang. Unya raw. Makapaburbur tiyang may nawaw. Da kayo pa'y lang arod ti makaamo-ama kisarita kadakwada. Tama kumikumak pa'y la iti trabahok itatatang. Wen anaya ay nawaw. Awan ti rumba nga pagdanagam anak kao.
Sige lang. Ay, pasensya kan. No, may ramraman kay ti daytoy. Masapol mo't nga men ayuman kukin ka. Tanubyom ti masiknan iti daytoy anak ka. Ay nawaw. Untantang, rumbang la amaamuak. Tapno pagtitinulungan tayo a protektaran ni Monre. No bilang adadakes a panggapdakan kwa na. Agyang manak iti kaadayo kininana pa niyang amang tultulong kanyak, tatang. Ay nawaw. Awanan yaman na anak ka. Kasta ti one family. Ang titinulong. Ang bibinadang. Ken, ang sisinaranay. Ay nawaw. O Anya, kumusta di papan mo manan ka na to? Nalukoy mo ka din, Ariela? Awan at talaga, Roko. Natangken ti pangedeng na. Kita ma, tama nga no'y sumat ti mga alman iti sanikwam. Anya, Pamangan no pagpampambar na lang ni Monray. Ngam ti kinapudno na, isugayam ta aginteres iti sanikwam. Ang mga no agpalaw kan tulaangan, intun na ipanaganan kan kuwana ti papeles ti sanikwam. anya, Isong agsipot ka, Ariela. Ni Ator ni Bartolome, ti makamu iti pasikot-sikot iti papeles. Ti sanikwa day ti Luisito. Isong adda posibilidad na, nga aramidon na ti ibagbagak. saan met siguro? Tamamok una yan ni Ator ni Bartolome. Saan ako manunong dayjay itikilo nga aramid. Iso nga ro da masurunak. Tadi na kayat ti mapasuksukan. Sumapul tayo ti sabaling abogado. Panagkunak. Awan serbina Roko. Ah, Ngamin, sigon iti panagsasaon ni Ator ni Bartolome. Kaslaad mo na maipapan iti sanikwa. Anapanawan daydi Luisito. ah. Anya ti kayat mo asawan, Ariela? Ni Manang Angeli ti umawawag. Hello, Manang Angeli? Hello, Monray. Kumusta kan? Kastoy, nasayat mo't lata, Manang Angeli. Si Kangay, kumusta kan? Apay di mo matsungsung-batan dag iti tiks ko iti kalabas. Ha? Ay na, pasensya kan. Pasensyaan na kon. Ka-super busy ak ngamin amang kuy-kuyog ka ni mami. Lukas day nga dapapapanan na. Kasta ka di? Aywan, sa dinagayan mo ita? Ada ka di trabaho? Awan, Manang. Agsarak ta, tay libre ka. Intamangan itirwar, ading. Ha? Namnurumwar ka, di mo ibagbaga asyak ti kadwam Tama nga no sanda ka apalubusan. Ayat ka la makabanding. Sige, Manang Angeli. Mabit lang Wan, kailiw ka ngaminan ang makabanding. Sika, mailiw ka kadimot kanyak akabsat mo? Wan nabayagan na kaya't kayo makita, Manang. O sige nga Rod, agkita ta ading, wan. Sige, Manang Angeli. Sa dino nga iti pagkitaan ta. Ha? Anyat ko nam, Uncle Samuel. Sa dino ti papanak, kunam anggal? Kwa, rumwarak biit, tamakisinara ka kini Manang Angeli. Imawag ngamin itay ni Manang ko, Uncle. Ha? Anyat ko na, Uncle?
Ah, anyat ibagana kunam angkel? Jak amo angkel. Nagsingpot mo't anak isarita iti silpon. Mailiw ka no kanyak. Iso akayat nakamakita. Agan nadak kunam angkel? Uwan angkel. Agan nadak. Katagyaman Sige, mapana ko nangkal. Pakibagayon tulangan kininanapan niyang inton sumangpat. Ta nag-text itay, apa umay kanon. Isumit lagaya mamanon nga aldawajak makontak ti cellphone ni Cleopatra. Awan met gayam ditoy, ulit tagbalik ko. Kunana mo't asikatikasing sinarak na kanakan. Taagrimit ka no iti kwartakin ka. Anya, ket no nabayagan na saan kami nagsarita. Anya, nay, apay nga yakas dyan. Anya nga tan tinapasamak iti day a babae. Ay, jak mo't nga ron ammo. Nagsapa arumrumwar. Ken marabyan asumangsangpit. No agdamaga, sika ti pagrason na. Anya, ulbod na babae. Awanan ba inday jay? Padasan na ti mga lilaw kanyak. Tamangan numalaw anak pa'y. Ha? Nay, anya ti kayak mo asawan. Kanakan. Adda atap ko ginastos na dagiti koleksyon na ulitag. Anya, Kat oras ang mapanagnagak ti atap ko. Dakas kanyak na ya babae. ha? Ay, sana, kanakan. Pangaasim mo ta. Tadi mo pagaramidan iti dakas, di ay ayat. Diyak kayat ti aramid na ulitag bali ko. Panangloko ti kasdengar aramidan na. Tano talaga met lang awan ti aramid na amati. Apa di nasungbatan ti awag ken text ko. Apay anak off akanayon ti cellphone na. Ay, awan siguro ti signal ti cellphone na. Adda ulitag. Talaga lang ilumlum mga anak. Ti awanan bain a babae. Ay namon, Ray. I miss you. I miss you to. Manang Anjali. Ala, agorder kan iti kayak mo akanan, ha? Ilibre ka. Anya pa'y ti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, diyo liway na dinggen ti tuloy tinobela tayo anapolwan. Tigasat. Tigasat. Napalabas, nakunan ni Ariela ano saan da amadlokoy ni Monray a sumurot kadakwada, kat persaan danday toy. Ngam binagbagaan ni Anjali ti inana, asaan niya agaramid iti saan anasayaat. Taamangan no ad-addang agparikot dagitoy. Inawagan met ni Anjali ni Monray, kat inawis na amanganda itirwar. Nagsarak nga rod dagiti toa. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapolwan. Tigasat. Alamon, Ray, agorder kan iti kayat mo akanan. Tasyak ti makaam mo, ading. Ilibre ka. Ha? Adda ka din kwartam, manang? Ha? Kuha? Adamat. Basit laong ading. O sige, saklangan ti agbayad iti kananta, manang Anjali. Ha? Kuha. Kababain mo't kan ka, Monray. Okay lang, manang. Pagdamot kwartak, Ha? Nangalam iti kwartam. inururnong ko ti swildok, manang. Ha? Nagtrabaho ka? Un manang, Kat, intugot mo ka di amin a kwartam, ading? ay, saan manang?
Imbatik ti dadduma. Oh, kasta ka di? Nan, kita man ti pitakam. Ha? Apay ka di manang. Kita laeng Oh? Adtoy oh. Oh, wow, nagpuskol ti wallet mo Saan mo't unay manang? Ala, si kangarod ti manglibre kanyak ha? Wan manang. O sige, mabiit laeng taayabak ti waiter. O sige, mangan ka laeng Monray. Kalpasan na, intag pasyar. Kalpasan na, agawid ta iji mansyon ha? Agsangsangit ngamin ni Mami. Mailiw kan ka. Sika ka na yun ti malaglagip na. Ha? Saan ako nakagura ni mama? Saan nakamot akagura at talaga? Gagangay lang iti may nga ina ti makaungat iti anak na no dadduma. Manang. Pasensya amlat ako man ti inata ha. Ado ngamin ti pagdaldalanan na idi. Kan uray ita. Ado dagiti parikot na. Iso akasapulan na ta. Ha? Waiter! Ay, nawaw! Ha? Ni Tata Malyong. Tata! Umay kayo ditoy! Ituya kon baraw. Agsarita kayo laeng kini Ma'am Angele. Tama nga no makaisturbo ak laeng. Ay, nawaw. Waiter! Ti awanan bain alakay Malyong. Adamanan apasalsali dito eh. Buisit na ita alakay. Mangdadaol iti diskarte. Sumurutak kano ije mansyon, Tata Malyong. Kuna ni manang ko nga Anjili. Ay, nawaw. Anyat aramidem iji mansyon. Kaya't nakano ang makita ni mamak. Anya? Ay, nawaw. Amang ano niya aramidem dakin ka ijay. Siming putin ni manang ko nga Anjili, Tata. Ay, nawaw. Ay, saan ka basta mamatilatan ken kuana? Tata, kaya't ko nga makita ni mamak. Mailiwak matan kan kuana. Please, Tata. Palubusan dak kuma. Sige. Palubusan ka baraw. Basta ibaga masumurutak ay nawaw. Ha? Saan ka palubusan no di ikuyog Monray? Kaya't dangatan o may ka, Tata. Ibaga masaan ka amapan no saan nakakadwa Monray ay nawaw. Ha? O sige, Tata. Come on, Monray. Let's go. Manang Anjili, ikuyog ko ni Tata Malyong agawi DJ mansyon. Anya? Iti anya aga po. Sali-sali lang day taalakay. Alam mapantakit din. Agur-urayan ni Mama iti mansyon. Saan nakasumurot kan ka? No saan ta kadwa ni Tata Malyong, manang. Anya? Apay akadwayo dayjay Amalyong, Anjali. Ni Monray tinagpilit amang ikuyog kan kuana ditoy, Mami. Kontrabida dayjay alakay iti biyag ko. Kakaiso na pimanawan diti mansyon, ngem addamanen. Ala, saan na bale? Mabain mo siguro amang kontra-kontra kada kayo. Ta saan tayon ababaunan day di alakay? Rombang laeng. Padasen na ti makibiyang iti anyaman aganwat ko. Tadakas kanyak day ta Malyong. Naimbag nga oras mo, anaya, balasang ko. At da ka di natatang mo ditoy. Ha? Awan da pa'y matnana. Nakuna na ngamin itay iti-text na akadwana ni Monray. Sumrag kayo pa'y anana. Agyaman ka, balasang ko. Di namot nga min sungsong batan ti awag ko. Kan oray ni Monray. Saan nasungsong batan ti awag ko kan kuana? Ala, apay nga tan. Ayan dangay. Makapadanag met dagiti adwa. Kunakit di ano adada ditoy. Ang awan damat gayam. Mabit lang, nana. Alaag ti cellphone ko. Tawagak datatangkan mo na rin. Kasapulan kayo kanimanang mo nga Anjali, Monray.
Kasapulak ti panangandi ngayo kanyak. Tadakkel ti problemak. Ha? Anya nga ti problema yo, mama? Sakbay nga ibagak ti parikot ko. Kayat ko ti agkid daw iti pamakawan kan ka, Monrey. Ha? Sorry. Higa po iti kinaulpit ko kan ka iti. Naglablabasak. Inululpitan ka. Inuyuyungan ka. Banag asaan kayam arumbeng. Ngamin, naamiris ko ti kinapatag mo iti biyag ko, Monrey. Allah, lipatan yun dayjay, mama. Kat agyaman ak no may patagdakon. First time ko amang ganun dayta kada kayo, mama. Agyaman ak unay. No may patagdakmatan nga anak yo. Wan, iho. Patpatgan ka mata talaga kat. Da kayo nga anak ko ti kapatgan. Iti biyag ko. Maturmanak amang ibalikas ka na gitoy. Ngam kasapulan nga aramidak. Tapno maiwayat ko ti planok. Mama, mabalin ka ding arakupan ka? Ha? O sige, day talaga yam. Umay ka, taarak open ka, anak ko. Mama, Ay, nay. Makapadurman day to asam-saman tong. Tsak mairusok ti mga rakop kan ko, anak. Ang iturturod ko na para iti sanikwa akal kalikagumak. Malyong, apay anapan kayo dita. Ay nawaw, nagpilit ni Monrey. Nagkita da ngamin kin ni Ma'am Angele. Naimbag ata na si putak tinapananda. Sinurot ko idapan niyang. Inayayo na ni Monrey nga agawit iti mansyon. Diyak ko mapalupusan. Yung mga gumura tayo awir ka. Iso nga impilit ka ti simurot kadakwada dito yung mansyon ay nawaw. Anya, agad kumusta kay ditan ngay? Ni Monrey. Agsarsarita da kin ni Madam Mariela. Kunamla na sino da kasingputan kin ni Monrey ay nawaw. At dapay pa-embre-embres ni Madam Mariela. Anya, Jakmat namin mangag tasaritaan da. Tasaan da kapalubusan niya umasidag. ay, ala, si kapay lang aron ti makaamukan ni Monrey dita. Wen panyang, don't worry, ay nawaw. Ala, putdantan ti saritaan ta. Tamangan no makita da ka. Kat anya manan ti maibagadakan ka. Amangan no pagatapan da ka manan iti dakas. Aganad kayo dita ha. Wen panyang, di ka maganagan. Ay nawaw. Panyang, agyaman na kiti concern Bye-bye. Bye, Malyong. Naawag ako ni tatang mo balasang ko. Ha? Kat, ayan da ka nun, ana. At dada ka no ijay mansyon. Anyat kukuin da ijay. Kinuyog na ka no ni Monrey. Ay, pinagawid ka no nga minti inaana ijay. Apay anapan da ijay. Di mat pinaritan tayo ni Monrey amapan ijay mansyon. Tamangan no anyat aramidan da kan kuha na ijay. Wen balasang ko. Ngam nalaing nga ron ti kabsat na. Inayayo namanan ni Monrey. Naimpag-ata na siputan ni tatang mo. Kat sinurot na ida. Ang mahawanan ti rumba nga pagdanagang balasang ko. Adda ni tatang mo amang bantay kan ni Monrey. Patsyak asaan na abaybayan ijay. Bagad labang, nagluto ka. Di mo ilagam iti taraon tila kaya sali-sali dito yung mansyon.
Tamang irarit lang day jalakay. Ha? Nangag mo timbagak, bakit labang? Ha? Ay, wan sa ruka. Ay nawaw! Ah, Di ka madanagan. Roko! Taadabalon ko. Inaldaw ang mapanag gumadgatang iti ka nag-itirwar. Sa anak ang mangiraret. Ta ultimo danom nga inuma ket adabalon ko. Ay nawaw. oh, apay ang magasangan ka la kay Malyong? Ta sino ko mapay ti sa bali alakay dito'y ngay? No ti sakmet laeng. Sakmet laeng ti lakay dito'y ah. Ay nawaw. Apay ngamin nga daka ditoy. Ay kahit pasensyakan ah. Ta sinurot ko laeng mataw awir ka. Ay nawaw. Apay, asino ka ngamin iti biyag ni Monray la kay Malyong? Siya ti Yayo na. Ah, Capital Y-A-Y-O. Ha, Yayo. Ha, di mangay aywan ken kwana. Ay nawaw. idilaan day ta. Iti ken ita. Ken aginggat inggana. Siya ti binilin day di Sir Luisito amang Kasta ka na yun ti bagbagam. Natayon ti pagrasrason mo a tao. Ha, Nalaka ti mga ibagay ti dayta. Tanatayon day di Luisito. na! Makitam ti kasta nga ramid mo, Roko? Roko! Ha! No. Awan respeto mi ti sigod nga amaw. Hoy, lakay Malyong. Hoy, kamay! Awan karbangam nga agari-ari dito'y mansyon Ha? Ta saan ka nababaunan dito'y? No kayat ka pagaramidan iti dakas. Mabalinlat ta teritoryok dito'y. Ha? Ala. Sa anak alumaban, Roko. Sawem ti kayat mo asawen. Sa anak alumaban ay nawaw. Rumbang laeng. Hmm? Tawan ti karbangam maglasto-lastog dito'y lakay Malyong. Ketap na da serbim ang makipagnaid dito'y. Agtrabaho ka. Ay, Wen! Roko! Wen, Roko! Aldaw mo ita, Roko. Ngam aldaw kong tumat no sumarunaw. Ay, nawaw. Anya ti sumaruno a plano yung mami. Tulungan nak ang mga ayo kan ni Monray. Tapno agnaedan diti mansyon. Talaga ka di apag naedan nyo manan dito yung mansyon, mami? Kapilitan, iha. Tapno maiwayat ko ti planok. Mami, Ano sam ti mga ayo kan ni Monray? Pakita ang paylay tinasayaat. Kampay idi. Nasing patakan kwa na. Tapno maala tamanan tirik nana. Wen, mami. Labang. Ay, nawaw. Ay na, dinakman birngasan iti labang. Lablay tinagan ko Malyong. Ket labang mo ti awag dakin ka dito man siya na nawaw. Isuda di ka kumamit mainayonan Ay, nawaw. Sige, ano iso? Ay, pagturugam ngay. Ay, kwa. Ay, ayaban nak ni Monri ipisilid na. Gam pinaritan nakmat ni Madam Ariela. Agraraman! Kuna naman kanya ka. Agraraman ka, Malyong! Kuna na. Ay, nawaw. Dito, tinangibaunan na kanya. Ay, nawaw. Ha? Ala, kasano nga rod day tuyang. Sapay sa anak pa nagdigas. Ay, nawaw. Ay, inakbitan ka. Ay, nawaw. Rabi. Ah, Saan kanya digaw siya, ay, nawaw? okay lang kan ka, Malyong. Ay, dako ma. Saan tamad niya ang kaida, ay, nawaw? Dito yak swilaw, tasi ka dita kama. Ha? Mala, maturog ta nga rudan. Tanay, makaturturog akaw. Rabi ay. Ay, nawaw. Good morning, Monray, iho. Kumusta titurog mo? Mayat-mat, mama. Ala, mapantan ni jay kusina. Taagar mo sartayon. Kalpasan ti panangan tayo. Agsarita tamanan. Taadupay ti kayat ko adamagan kan ka. Wen? Mama? Kasta ti kayat ko, Monray. Katsong batam ko maamin, asaludsudak
ken ka. Ha? Anya dagiti damagan ni Ariela ken ni Monray. Gagayem, di uliway na dinggen tituloy tinobela tayo anapauluan. Ti Gasa. Nobela ni Jenna Almoite Diaz, ken iti direksyon ni Isagani Yalong Buliser. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga estasyon. Ti Gasa. Agyaman kami, itingkay panagtaraway.